Svima ljudi, ovdje je ProGPL i ljudi danas ćemo igrati Clash Royale. Praktički nećemo ga igrati, nego ću samo ovako staviti da gledate malo. Zašto igrao sam ovaj Wizard Challenge, pokušao sam snimit, otkupio sam epiće za 9.500 coinsa. Dobio sam Bowlera, V-Giant, Skeletona i Freeze. Izgubio sam jedno i to nekakav krumpirski, tako da sada ću malo pustiti. Tu sam izgubio, pustit ću vam ovaj ovdje. Tako da ako vam se sviđaju moji videi i ostavite like, šerajte i subscribe se na moj kanal kako bi me podržali onome što radim. Krenimo mi tako, znači ovo je moj kombo koji gotovo uništio. Dao mu jako hrpu damage. Tu smo se spasili nekako. Smo krenuli na drugu stranu sa Hoyriderom, on ga je iz nekog razloga zepa, izgubio mnogo HP-a. Tu je naš drugi ili ti Born the Killer spasio svoj život. Tu je bacio heal i gotovo mi uništio tower. Ja sam tu ovo napravio i uništio ga jednostavno. Tu sam bacio Hoyrida na lijevu stranu. Skoro uništio tower. Tu je uništio tower. Ja sam ga uništio 3 krune. Ostalo mu je jako malo HP-a, bacio sam Lumberjacka i ovdje, to je svoj najbolji kombo. I tu sam ga uništio. Dobro, pustit ću vam još jedan fight i tu ćemo završiti video. A stvari, idemo da igrati jedan game. Znači da mi se ponovo neće zastaviti video. Treba mi ta još jedna pobjeda za još 10. Ovako ćemo. Ne. Ja sam na desnu stranu. Daj. Slušao sam da svi u ovom Wizard Challenge gotovo svi koriste dlog. Ne znam zašto. Fuck. Dođe ovdje. Ne! Tako je na miner ajde. Uvijek ne znam što napraviti. Koliko skeletona! Fuck. Sama daj! A nije vaću, hvala vam što se potrebam džonga. Idem dio. Da. Sad ću. Isus. Moj Bož. Ajmo bandite koji mali. Fuck. Ne. Yes. Peke se rješavamo bez problema kada ne postoji peka. Ma daj!
4, 3, 2, 1. Fuck! Dakle, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, slobodno stavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!